dore ikamyo y'abarundi ukuntu iguruka dore ikamyo y'umurundi ukuntu icika kambibereke bwa nyuma dore Warundi wanakwepa wanarudia kwao Warundi. Nabibonye ubonye umurundi ukuntu aguruka ubonye umurundi ukuntu yiruka dore imodoka ya Wazalendo dore ukuntu Muzalendo na atabasirikare bacu barirutse dore imodoka yabo noneho imodoka yuzuye ibyo basahuye imodoka ati na Wazalendo banaribere dore nongeye kubaha ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Ngira ngo nkuko uri kubireba kuri video ibanza, abarundi barahunze kuko M23 ikimara gufata Kavumu, ingabo z'u Burundi zise zihunga. Ngira ngo uri kubona imodoka zirukanka cyane, ikibuno nta maguru cyangwa se zigenda amasigamana. Izi modoka ziri kwirukanka rwose ku rwego rwo hejuru, ego mu buryo budasanzwe ziri guhunga zagiye. Kandi ubwo tukiraho nibwo mu masaha atambutse, ndashimiye yongeye kuvuga irindi jambo mbere y'isindwe y'abaturage abanyagihugu be, ababwira ngo u Rwanda yarukubita amasaha abiri akaba rurangije. Ariko avuga ati nayo ni menshi, ati nibapime amasaha abiri genda bereke. Sinzi impamvu, ariko ingabo ze ngira ngo sahizi ngizi ziri kwambuka umupaka zisubirayo, aho M23 cyangwa M23 imaze kuzikubita ishuro. Ibintu birahinduye isura, ibintu birakomeye, ibintu bifasha indi ntera. Iki kibuga cyarimo amaburende, indege, imbunda zirasakure, imizindaro cyane. Ngira ngo nawe urabyumva, ni ikibuga bari kwifashisha cyane, abantu bari kurwanya M23. Ni ikibuga cyagwagaho indege zitandukanye zizanye ibikoresho cyane, bashaka guproteja umujyi wa Bukavu cyangwa se bashaka kuwusikirita. Ariko ikibuga iracyibambuye. Uwa mahirwe rero asigaye hehe kugira ngo nanone babe babona aho banyuze ibikoresho, kereka kubinyuza Bujumbura koko na Mumbutu ku gihe cy'abakorone cy'abami. Mumbutu nawe kiriya bigeze bafata kirakirwa, asaba inzira Kayibanda arayimwima, ariko ayisabye Burundi barayimuha, abona gufata, yirukana abari bahafashe. Uyu munsi none rero tuvugana, ubu niho ndi, ngira ngo ndabibakurikiranira 5 kuri 5. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Ukore subscribe cyangwa se saboni. Rugamba rufasha indi ntera koko. Izi ni intwaro M23 iprofise cyangwa se ibonye ziyongera kuzari zirigoma. Ese ibi bintu ni amahoro, birayigwa amahoro? Urugamba nta wamenya ngo rwisubiramo, na amateka yisubiramo. Reka tubihange amaso koko. Imbundi hafatiye, indege hafatiye, ibikoresho hafatiye, ni byinshi cyane ku rwego rw'uko nabo ngira ngo mu kubibona no mu kubireba ni ibintu bidasanzwe. Ebana bishimye, banezerewe. Intare za Sarambwe M23 ubu ngubu mu maboko yayo ifite ikibuga cya Goma mu mpande zacyo, majyepfo yacyo, amajyaruguru yacyo, ndetse mu mpande zose. M23 abo yamaze kukibikaho kisanga ikindi cya Goma. Ubu ni ukuvuga ngo urugamba rurasa n'uruyoroheye cyane, ko iyo ufunze inzira yanyuzwagamo intwaro nk'izo, ubukoze akazi kadasanzwe. Mpamya ko ubu umuntu wese wazana ibikoresho byerekeza Bukavu byagorana kubizana, arabicisha. U Rwanda nta nzira rwapfa kumuha yo kujya guhonya abantu cyangwa kurimbura abantu. Kabiri, kibuga niba gifashwe mu kirere, connection zose bazikuraho, n'amaradari n'ibindi birabikotorerwa na M23. Ngira ngo rero M23 ashobora kuba ya ntama yayo igeze tubwira ngo ifite intama. Ngira ngo intama yabaye intama, ubu intama rwose abana yabaye intama. Mahirwe masa, bonne chance kabisa. Ngira ngo kandi nanone hamaze iminsi ibitero byibasira abanyamurenge,
byibasira abatutsi, bivangura, birobanura, ari nayo mpamvu. Ariko sininibaza ukuntu bafata abasirikare bangana kuriya, South Africa, Chad, Burundi, Congo, Wazalendo, FDLR, byose bakabirunda hariya, ariko ugasanga nta mumaro, nta na rimwe kwijana bigize icyo bimara. Yego, ubwo rero ngira ngo abasenga tugume dusenge, mwegera Imana, kuko ibintu birakomeye. Amazi ntakiri yayandi, baririmba muririmbe, abashaka mushake, kuko iki gihe kiragoye. Sinzi iyo bishya bishyira, sinzi iyo biri kwerekeza, ariko turabona ko ibihe byabaye ibindi. Ibihe ni ibindi, ibihe ni nyirabihe ibindi. Abana, ubwo rero ngira ngo mu gihe nk'iki ndetse n'umwanya nk'uyu, abadukurikiye inkuru ko isohotse duhita tuyibaha, nta bigoye birimo, nta n'ibirenze birimo, kandi ikakugereraho ku gihe. Ariko nyine birababaje cyane, birababaje kubona nta muntu n'umwe uri gufata umwanya nibura ngo asenge, areba akaga kari gukukumuka. Ari kureba akaga kari gukukumuka, kuko ibi biteye agahinda, ibi biteye ishozi. Kuba waba ujya ukanywa ukaryama utari kureba ibiri kujya mbere. Sengera igihugu cyawe, sengera isi igira amahoro, ariko ibintu biteye agahinda, biteye akamaramaza. Kuko Ndayishimiye ari gushumura ati nimugende, South Africa igashumura iti nimugende, n'abandi wagira ngo si n'abantu, ariko abantu bashize, tumva ngo bafashe Kavumu, bayifashe, ariko abapfa nabo bari gupfa. Abafite ikibazo gitandukanye, mbese nta rugamba rwose rworoshye, ariko uru narwo ni urugamba rudasanzwe. Reka rero tubabwire ngo turajya tubabwira amakuru y'imvamutima twari tubafitiye, ni ukubabwira ngo Kavumu yafashwe, bayibohoje, kandi ubwo Kavumu ibaye iya M23. Turaguma tubibakurikiranire, cyakora turagerageza turebe, twegeranye n'ibikoresho bahasanze bahafatiye, byose turabaha amakuru. Ciao.